a chur de conas hain sibh inniuh bhfuil sibh go maith. Tásúla gom go bhfuilinn sibh in ná mé a chlós fel láthir. Éon scéal a gaibh, díal scéal a gom fé mar a deirtar. Right. Agus tásúla gom nach bhfuilinn sibh ná éon rud príomhád a chu cheiscint an son nó ní féidir go seoigh. Right. Spé capture me hé. Bhfuil an game capture ag obair an son. Níl. Ok, bé gur check a dhéana a bhir seo níos a chuir de Grand Theft Auto 5. Ok, go húntaach. Go húntaach ar fad. Ok, agus an video an bha. Go húntaach. Stáilm go bhfuilim se olah an níos a chuir de éon scéal a goibh inniuh tásúla gom go bhfuil sibh go maith go láthir. Ní raibh an aimseir ro bheith inniuh ach sin é mar a bhíonn sé in éidir nach cha. So, mar is go ná táim beo ar Instagram, Twitch, YouTube agus ar TikTok. Conas an tú a chur pizdizk an Polonis é sin níl an cínte. Ok, so tám réig so beidh GTA a chuig á imirte gom nach ní GTA sé bhíir a go mé sin a chuirann áirithe. So just bhfuil sibh ná mé a chlas a chuirte tásúla gom go bhfuil déanana checkan is go bhfuil nach chéan rud i feimimiú i gceart an bhfuil sé an bheith gur má go. So déanana checkan is ar TikTok go bhfuil sibh ná mé a chlas i gceart ar orintanta bíon aglairm ná go mííon mo chló ro éisiil nó mar sin nó míonn se riste. So déanana checkan is a chuirte. Ok, is féidir le mé a chlás. Ok, go húntaach a pitchin gur má go dá sin. Tá, ok, just cad sa checkan dhéanana mééis go bhfuil si bh an foiimne a chlás léis. Ok. Seo é GTA chuig Cerico. Ní rós riomh lech garban na sé. Ja, fuidir mar GTA chuir go chéine rim GTA sé nach at é. Ois, an bhfuilm ro íisiil óin nó a bhfuiln tú mága. Tás gom gomíonn tú mága gcónaí san níl an cínte. Nadidir. Go húntaach gur mágat a sinna óin a sinna rá. Beidir gimmert GTA cínte. Ní lech garman i GTA cuaig fudíir a sé. An lu a bú, is breall am a rhythm tá buint leis a bhrás a son a cacuin. Tá an táf is fidir chuir óin gur mágat a sin. Right. So, Catsa mission a dhéanamh agus fé mar a dúirta a chuirde táim beo ar Instagram, Twitch, TikTok agus ar YouTube ag an am gíanana séún ná séid gur má go as an like sinna óhain tá an bhhéach. So anna bha a papi is mar sin a chlás go naidí le. Ja, tá sem mar an gcéanana sé is mór an trúan nach bhfuil lech garmin sa chluthe seo in éachtaid. Rug gocht le bíorla mé Cerico. Níl an drain na GTA sé achan lirad fidíir. Din é mar a bhíonn sé. Rain nó ggóil nach bin an aine atá éid. Ok, go húntaach. Gabh go dtí seapa breoige
Oh, atá gom cattá geist go an leis ó na dhétain a go thuirt ar sin. Okay, right. An tá go leir daine an sáir TikTok agus ar Instagram nach bhfuil gur má go bhir fadas teach ní lech beirt ar YouTube agus é Instagram. Tá gan ná bíon lís a bh daine ar Twitch agus YouTube ná na hapine ná na hapna eile. Tás má é sin go bh daine I fiochant orm ó Instagram agus ó TikTok an na bha ná deasán catá dhéanamh gom Tá fón oscaite gom fi láthid. Ach, neidir cad bhí le déanamh gom neidir cum le. Ja, an míon YouTube marh. I lá nach mód ra nó nó miles na gopalín mód neidir cé go is fear. Okay. Right. Cat's mission na dhéanamh éis a chairde tá spreoch le déanamh gom. Bur má go bheas an live a roint an live a roint a chairde ó tá. Níl bua na livestream go gom orm in jogus leid. Catsa an ceol bhoch a mi leis géal. Bhoch aglarm go bhaíon copyright strike na moch a ceol le dos a chórra. Agus is mór a tro son mar chuidin ceol leis glotha der leom. Na haber sin in Qatar go a Jack. It'll bio is stoilm tá cé lei sin neidir déirtar rudaí nós livestream ó samsa dul sa show na cheart. Ó stop a cholim. Okay, nílim sé fiochan déir an mapa geart nelchir. I'm ro chafa leis a chat. Right. Go showing. No. So, bhrealum a chlósa a chuir ag drí solid agan GTA a sé amach. So sin is sprach atá gom a chuirde. So big GTA a chuig a immer to gom go dtí go gcuid am ag GTA. Well, an story mode péiscil a ní dóla go bhíotain 100%ing a dhéanamh bhéis níl im sweat. Hey, look, man. Look! You were like Simeon ag chud léir an éis. Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun in my head. Tá sé leabhar léin éis. Tá santo chluide ar YouTube ein céal ago. My business, my totally legitimate business. You're fucked, my boy. Fucked. Oh, il Simeon Rojas the lane. Achas cumulum. Cofil im dol, na dol an sa. An bhfuil im géirí a chairde, sin é nachan le neomh. Right. Oh no Lee fans. An bhfuil sé gwealta le Sean ó Lee. An bhfuil ó no Lee gwealta le Sean ó Lee. Beg bhfuil. Lee me fansa. Cad is bhí le sin óin? Bhoch stór focail níos leithena gut ná mar de bheach a gom agus tóid test hard agus iad tóidir. An neir há le daine gur úidir thú. Neidir. Dún ceist persanta, I suppose. When did they build a highway in Limerick? Tá highway again. Conas Hanto, unicorns are cool. Machara, how are you unicorns are cool, my friends? Tom Idol, good tig Mihal. Mihal, I don't know. Oh, the guys, eh? Right. Cavil to a Vihal. A Vihil. Will kill an. Wait, Cavil she. Be go bhfuil sé sa chairdín. Bhfuil sé neice leis líon snámha, be go bhfuil. Ein scéal a goibh nach na chairde, tásúla gom go raibh láma a goibh. Mícheál na cáise. Na hiigim a tagart sin. A bíine is slíne tá éid sa bhír sa chláthe. Nó stop, tá Phil Collins le clás an leis fach well an go Gnenach, duine ag an copyright strike orm.
really serious about that. What? You're here, whatever. Okay, it's coming along fence cutscene. We're Pajéidir. taking my wife's car. Oh, tá mé gimmert mar Michael an ish. On bhfuil first fit tíoch. An bhfuil come ateid. Bhach come... Oh, stop. Dhéana sé rúd. Alrighty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. Hey, I'll help you out. Okay, mi leis géal bhí sé gceist go mé sin raigart. Ach, ceara. Get in Amanda's car. A van chéile. Agus be ala matá an sá. Nadidir. Jackson Sisters. Okay. Lesson bad. number 1. Yeah, ach, fé man a bhí ará gom dearthing gom bhfuil gomach cuman ní bear a livestream Twitch no YouTube no TikTok you bhain Instagram sé tá cuma uafása chéad Instagram ó héamh na livestreams tá ní féidir le mé a tahrú well dearthing go bhíochtain é a chahrú Can heb go nóir a tahrú an son na bacígram ach ja tá cuma aitéir Instagram all right ó héamh na livestreams Yeah, tell my accountant that. Ó fáilte go dtí cabhfuil réidir na Gaeltachta. Ja, níl réidir na Gaeltachta gcuin GTA 5. Tá sé go hénis nach bhfuil Someone you want a tí fáilte go héidir a chuoine. Tásúla gan go raibh tros natha go. Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door Right. to all the joys that boat-related parenting issues entail. So I'm gonna help you Okay. get this boat back, right? Can That do you are, ja. my friend. No mit man an leis. Nos na gaithe. Well, féocht na skillne úntacha tá gom. Anna bha, is más sin nach chlas a chuoine. Right. Oh, Ó féoch. there it is. That's Hey. my boat. Your Here. boat's in a fucking hurry, man. Tá sé an Yeah, well, son. we'll catch him. Hey, what we about to do? I'm Okay. gonna get you close. Cad le a You're gonna chaillte go board leis. that thing. All right, man. Shit. Gur maith go bheith fan as na likes mínte All right, I got a TikTok. piece Tá of an na the bheith. They give you shit. I'll take them out. All that's cool, man. You shoot with one hand. Okay. Catá dhéan an leis, neidir. Said you wanted to learn Is Queen on a mission saw. Call this lesson number 1. Oh no. Oh god. Oh stop. Oh no. Tá sé mad an leis. Me léan. No, cad is bí leis sin is James. Okay, forward Franklin Boss verdíird. Ach, sin é mar a bhíonn sé. Okay, begur am éireacht éile Your dhéanamh. boat's in a fucking hurry, man. Leis cíal Yeah, well, Franklin. we'll catch 'em. We got a plan? Sure. Once I get us up close, you're the Nice. important part. More like the falling in traffic party. You'll be fine. Anything Okay. happens, I got a piece of the glove box. I'll cover you. Oh, yeah. Na Franklin is all in aice leis an leis. So you got everything. Well, you said you want to learn the old way of doing things. This Right, is begur the am a bheith lecht in leis a chuird I'm not up here for fun. duna de chat a léam níos a dhéanaí. Stick on the hood, hey, hey. Hey, you want me to do this shit? You better get this off, man. Okay, cadal níos a chungraí. My conscience, kid. Fó. I can't do this shit from here. Get me close. Tá mé déanamh éireacht é dhéanamh a Franklin. Right up here for fun, man. Get me No! Oh, tá sé beá fós buchas sa dia. Oh no, tá míid le marmh. Con Santo gaeilge gamer. Se, tá sé deachar ná bhfuil. Tá sé anna dheachar. Ní rós is súil lei sin. Oh, there. Be it go is. am éireacht éile That's dhéanamh my I boat. suppose. Your boat's in a fucking hurry, man. Yeah, well, we'll catch Tá sé anna dheachar aber de bheith Sure. cóthram Once I get us up close, na de bhíon tuid you're the mind. important part. More like the falling in traffic party. Bhí a chuí bheith go a chuoine, Anything gur má happens, go I as got a teach. piece of the glove box. I'll Agus cover go náidí leat le chuid sa déid. Well, you said you want to learn the old way of doing things. This is the Okay. old way. Oh, an bhfuil sé beá fós tá buchas sa dia. Hey, you want me to do this
Okay, tá sé gemacht bhain an éis. Tá mé déanana bhéireacht é sin a dhéanamh a Franklin. Cí burt. Do this shit from here. Get me close. Don't slip now. I'm not up here for fun, man. Get me to the damn Okay. Oh, tá sé éidir mád an éis. Lock in a bit. Yeah, Tom locked in an éis. Toggle cinematic camera. Can I have gomocha cinematic camera bhain. Tá Franklin ar a mád an éis. Oh, stop. Get rid of it. Was all right, Franklin? Not the engine. Shit. Fucking engine. You got Oh. 4 lanes to throw guys at. Don't you hurt my boy. Franklin bro. If you hurt my boy or my boat. Hey, ain't you covering me? Shoot the thief. Cavilse. Cavilse. Over here. Hey, you asshole. Get off of him. Shoot this mother. Shit. Wow, vi är maha kommen sån nach rev. Vi är locked in nach roos. All right. Now look for my son. Whoa, crap. Dad? Wait, you're the guy from the dealership. Will check you in. An vil to now me chlas a gar the gaeilge. An é go bhfuil an chlóthró ísel. If your mother comes to you now, she's like, Okay, an bha tá Jimmy me chara beo don't dad me, you little shit. me You better bach. hope she's still seaworthy. Ah, crap. Ah, Okay. shit. 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 Couple of bad dal an é. Damn thing. Hey, close, man, close. Okay. I got him Franklin a chail an éis. Will to all right an son a Franklin. That everyone? All right, time to get the boat back. Oh, cad the chimig é a gart. That's the engine, man. We ain't tasting shit in this thing. Don't break down, not yet. Ah, my fucking boat. Hey, it's just a thing. Tá At a least you still gart got a fished son. in leis. Hey, it's a chop shop back here, dog. You drivers there, you can get the ride fixed. Okay, cad dal gotí It's just a thing. customs, Los Santos customs. Please stop doing that. Listen, I fucked up, Right. okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. Dinne But check é Dad, a stream an leis ar I know you YouTube. give a shit Just about us ar agla go bhfuil 5 ag in leis. Not Mar tás gom nach bhfuil foimne a chlóthró ard ach bhí agla orm gomach abud. Your fucking fault. Si gomach sé ró ard It's abud. partly your fault. Ach déanna déirdeach fós a thuirt leis an leis. Agus mé selling gimmert. my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but Cear atá a cháil right sin an rud is táchtaí a réidir. Just bhí agla orm gomach aber de droch ide le chlós. My boat disappeared over the horizon. That's all I can see. Franklin, you do me a Okay. favor, give this kid a ride home and fix this Tá thing. bhfuil tá a carsá ro bháil an leis tá sé chuir leave isteach with the ar. home invader. Gur amach go as an live roint san óhan. Enough, all right? Enough. Hey, Right. Franklin, can you Other kills a bh. call me a cab? No problem. Right, nílim sé bhd an I leit need a leis. cab as soon as you can Til send míad one. ar a bhain. Los Santos Customs, by the airport. All right, thanks. Bud sé neice leis an néafór. Hey, so you do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. No, Tá beol le not fihe really. neomad hen héanaí tá This little tábis shit stays slá in nó this nach room fuil. all day, and I don't have any other people to go with, you know? I like looking at it. Looking. Yeah, you know, I'd come down to the marina, sit on Cear the rion, dock, pour Bert, myself a drink, óthir, bé mar a and deirfa. look at her. Jacqueline. Ó, Clear my chus head, tro you mi know, let me ceart dream. san. Jacqueline, huh? Cear a diatain Well, maybe you need to do some What other we shit saw. to fill your time. Dream other dreams, man. caithir Yeah, sure. lach Whatever. ina dhéanamh You want to go left here. an san an bheith. Úntaach. Tá an leidin ar fad sa chart. Agus tá míisne dul go dtí Los Santos Customs go Up láid. here, go Na left. deasan. An sa. Right, tá míisne
nach mór ann is a chuirte. Na bha. Right. Na bhélín. Inch céal le gaibh. Déal feach le insin sa gom. Hey, this Okay. the place up here. I know Alright. this dude, man. His name Hal. Okay, tá sin Go look sa. after him. All right, take what's in my pocket, Auto a couple repairs. $1,000. That'll cover it, right? $1,000. So Má you sure that's you're all. good? Yeah, I got this. Tá mé fáil an gail an chuir go chéine Chloe. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good though, man. You gonna get your head right, all right? All right, listen, thanks for Okay. today. I appreciate Tá it. Stop taxi back feachta out gine the house, is we'll son talk. an rud é sin. See? Show, man. Hey, sorry we didn't get Okay. your boat, man. Yeah. Come on, man, let's Tá trick this whip, ar homie. mád méhan leis bedíos. Right, catá le déanamh go leis leis airgid. Okay. Ó an bhfuile curí ó bé is dólam go bhhétain é sin a thocrú tá Streamlabs oscailte go leis. Okay. Okay, seans go bhfuil Tásúla go bhfuil an echo sin méhin leis a chara gur amach go tá sin a chuir éid mai thuúlibh dom déanad check an leis éid. Yeah, an aibe bhí ann yeah, is fear tá ceart go is an bhí sé déanamh an whatever pe anna tá ar an desk bhí sé déanamh a desktop audio heachta chumá leis a glothe is dóilem. Wait, be go raibh sé heafad a gom féithrí. Yeah, is dóilem go raibh. Okay, gur amach go sin a chuir ar me thuúlibh gom a curí. So tá desktop audio, okay. Video capture device is ceachlór. Game capture. Okay, tá sé all right in is dóilem. Fannig sacred now. Okay, go húntaach. Gur amach go sin a chuir inniuúil dom a chuir de. Oh yeah, tuigim a gó an éis. Okay. Okay, tá gach rud all right in is. Gur amach go sin a chuir éidir me thuúlah dom fé mar a dúirt. An bha. Aber le tá an aib réite an éis a chuir de. Okay. Gur amach go an fellow sin a chara. For one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk. You gonna do this thing, or we got to bounce? Repair vehicle. All right, good as new. Okay. Bhfuil sé déanta go an éis. Tá. Na bha. Gur amach go sin Louis. Right, tá dul a bhaile an éis bhfuil go tiag All right, Michael. man, I'm taking you home. It's Franklin, right? Yeah, Franklin, or the credit fraud guy, the home invader. You know what? Call me what you like, man. Oops. Yeah, no, Ag gur a bheith aideach an éis agus néid máint mar bhuch sé go henis dá deannain hin preiseach an gart a ríist agus an obaid is bhead déanta go. what's Yeah, the it's deal, fear man? chuid to CTT. You and my old man? Whoop. No, I see you at the dealership. tá demáiste déanta go an Someone éis. steals my whip, and For Papa's all years. like, he's been down there to talk to you guys. Your pops did more Yeah, than that- talk. What'd he do? Sin é mar a bhíonn Man, sé. if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my Oops. dad Oh, is oh. retired. Ní raibh sé sin Like, roll his now, only in marketable fairness. skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your Okay, ass. yeah, tá commonly sa bheidir a bhua an éis is dóilem. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Okay. Like, maybe we can get shit done we couldn't do separate. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Okay. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad An lost nach your mar job. down page It's skill hard le. out there. Puff, I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got I'm fired. employmentally challenged leis. Damn, that's rough. Tuiginn sé I'm gó. not fired as such. I didn't get a job. Ooh. I've been No. there, homie. You been putting the Beach na resumes skillan na out there, no óntacha one's tá hiring. gom. No. Ceanna fil I, cadóna I semánas didn't bhíor get a héil. job. Má go sin a I've hiú. never had a job. It feels like hard work. Life, the days just kind of disappear.
play right to slaughter? Nah, not since the first couple. Okay. Ja, dúirt OK an son. No, tá míide ag tig Michael an leis an a bha. Áras an nucht ará. Yo, so like, since we're both No. unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just like shop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Gur má Yeah, I go got as an your number, follow shit, I need it, Brendain. but, hey, you know what? Man, go easy Right, on bhfuil my a mission dog, sa dog, all right? príochna goin in leis. Tá go bhfuil. I Exactly. raibh sé roch an na My brother neachrit. from another mother. I mean, I Well. hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. No, go puntoch. Átas. Cad is fíle seo? Cad is fíle seo chuirte? Réon san óilethe an sá. Yeah. Sin é céirtaí. Yeah, Michael Boch. Okay. An bha. So, catá lédí an go éis. Ó, ní rós ró bha. Deara ní bhíonn saí gan lech. A Chloe, cá is a hán tá ein scéal agat. Tásúla an bhfuil tú go má. Right. Cála mappa, catá lédí an go éis. Bhfuil ar an dul bhaile agus side quest a dhéanamh. Beidir é. Yeah, tíanana sa sin. Ó, taní an na side quest lom chuir a bhíonn si de huimhnach, like tá tros fada róman éis. Ach, tíanana sa é a chuir a grí. No. Extra drop while in a vehicle. Tá ráig le mar. Tá right le mar. Okay, tá míidna dul a bhaile níis. Go seoigh. No, dénam iirdeacht na cartainna eile cheachaint a chuiranta bhíonn sé deach éis sin na dhéanamh. Hey, going to the gym later? Cad a chaach sé ag tig mentín. Nadar. Yn dod na fadr. Na fadr. Okay. Whoops. Okay, gáil am na donation sa. Gohuntach. Okay. Im sé gcónaí iad a móthir sa. An bóir a thuige bóir, thuige bóir a thuige trálí. An bóir a thuige bóir a dóig. A bóir a thuige trálí. Bhfuil tárán san arálas beh sin. Chonamí is a tárán san ó hafad de chuid dúrgan. Taníonn sé lom. Just a little spontaneous singing from a derther. Not some cap. Right, tá míid ne. Ig a baile. Oh wait, níl a míid. Cad é seo? A stranger agus spréic an sá. An san tá Voice of an Angel gur má go as sin na Chloe. Ná deas an nuit. Tá gá bún tucha got. Chomá. Yeah, whatever. Right. Nig an tig caiilte go JB. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Okay, Come on the on, I'll va. show you. Come on, shit. Alright then. Win everything. Tá jable déanamh goin is I leis. got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Wait, cá bhfuil míid dal? Go to the tow truck. Cá bhfuil sé? Canal the tow truck? Bé tá míid na réhan leis go tí. Oh, okay. A cheart dom a feice le chusáid gur má go sin. Gur má go sin Amelia. Right. Teidir staach a ton, yeah. Tá go má. Alright, shit,
Where we going? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Nadir kann have good. Man, Hosni is I the got real dragged into this. We both know you always been sweet on me. Oh, Shit, thought Franklin bought Gwyn's the Clinton. Twitch chat. Shit, your ass must be Is high or something. is Mahan I Quarter told shin? you, I don't Merchant do that hand. shit no more. I mean, I baby doze now and again. Oh, just got a for meal the mag kids. go das an But rose I'm on the doing hiola good, for boo. Amelia Your ta man eyes the don't way. lie. Whatever you Gur say, mil mag go. girl. Come on. Oh, Tasha is stick on some will. Okay, him on son There's Ian. JB's truck. Let's go bring the Okay. cha-ching, homie. Okay, yeah, thought ching voin all right. Shit. I don't want to go to the Cluckin' Bell again. Okay. Pa meeting on Sunday. Bail on me after all we've been Return to Tanya. Can I have nothing into a day? No slumps there. Are we getting this party started or not? Yeah. Okay. They got him a tow truck. Who's that in this? Dogs so they can be photographed and fast food restaurant. Love that. Vehicle 29, come in. This is dispatch. We got an abandoned car at San Andreas Avenue. What had I Yo, ne? we on that like Could I play ain't on on big your job mind. Lydia on the going. Come again? I didn't catch that. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. Okay. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laid Right. His loss. Whoop. Yo game, sugar. You're not like into a more on son that the video. in. Sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. Oh, got a meal Marco. That's an Damn, yes. Tanya. As a mount of son Amelia the man of bear. Son of my whole. Bioch hi vago. Got a Marco ves fadas na follows Amelia agus ashling on the way. Okay, can meet Carter child nice. Ní bhíim se féchant ar sin a ró sin Tá gom go bhfuil Stevie? No, cén leine matáid a bhers an rís, ní Stevie. Fitzy, se tá Fitzy ar Love Island. Tá is an na gom. Ceara chadéir ní bheocht lééis gom sa chlár. Yeah, Fitzy ní Stevie. Make sure the hook is down, and it should slide right. Ceara Stevie Wonder bhí a gceiste gomsa is dóilm. Okay. Hey, boo. Aight, baby. Back it up nice and steady. Okay. Aldeirdach leis a dhéanamh. What do you mean? How is the Twitch channel hidden? Cad is brí leis sin? Bhfuil sé I bhla? Okay. No. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Oh, tá sé cean go til lom hen This was héan not like how I saw my day going. Charlene Murphy sa frí ville. Láchlíoch a seaí nach cha. Crane can now do. Okay. Ja, it's coming lom a bhíc. No, gur mar go das na scéalta raint lom a róisín tá an na bhaoch. Branch out. Can't stand Yeah, shame ladies. Blackley an na bha. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just Whoops. was. And I remember you and JB before y'all was dope head. Shit changes. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't Okay. smoking hard. Tálaigh amach. He out here Actually, bhís grinding. rá an son tálaigh amach Love Island going ascuil ach bhí sé going cráid a try gach ní dólam go raibh sé thar mulla beirte. Ní raibh sé chomá Doing it too. le Love Island go bhís domsa. Céad nar chahasú leis. Ach just sin na chola os na madrí sláide I mynd a déirtar. Ceara. Okay. Right. Bhfuil man sánis. Okay, we make the drop where they got the areas marked. Well, They then get it's real siúil an finicky son. when we don't leave it in the right place. Hanna de drapa. Okay, can I have go bhfuil sé Man, I'm sorry. me leis céal. Catá dhéanamh géir. Give mama what she wants. Look, enough with that shit, alright? Ain't a crime to let my man know where it's at. It's okay, really. I got this. I'll see Catá you dhéanamh me chuine ach an son. need
Bioch kill a got. Yeah. Well, the glass as med raiar kan son. Gurma go as an fellow. Ni rois a user. Nilim lee before sachen nurd. Right. Gurma go as an fellow kien. An begun north sin henne he an nader. Agus é reint leis. Right, tá mission beag son dianta gom péisce le bhí sé de go deas na raibh. Go d ginn defriúil a bhí ann. Right. Bhfuil lur an post a dhéanamh an éis. Ok, an map. Ok, tá rud nó cho an sáis léis. Tá bhfuil Franklin. Ok, diatan Michael ó Frank. Ok, fanad le Franklin. Ó an ba, yeah, óidirnta denan TikTok é sin cho sé gint. Tharla sé dom leis. Sin é mar a bhíonn sé. Nadidir cat cear le TikTok. Ní mar le TikTok a chhéalainn. Right. Tá me dul go dtí a hiig sé go bhís domsa. Ok, cá bhfuil me hiig sé an éis. Dhéana sé riúd éis. Tá sé an sá nach féil. Ó féach motorbike tá gan na deas é. An bhfuilm sé glitseáil. An go bhfuil mo chaid glitseáil. Bhfuil rud igen na cheart leis an stream. Tá sulgam na bhfuil. Then we'll check on this. Rag le bhfuil rud igen na cheart leis. So check, all right. But you know how boys are. Wait a minute. Oh, girl. Ooh, hey, how much further? Oh, the hunter. An begur ever locht the cheangal little lína nó me cheangal little lína héannig. Neidir. Nílim cínte. A chuil líd tá an aib réithe péisce le. Bha. Tá maintín me héan leis. Ó bin le mar. Neidir. Nílim cínte. Oh no, ní an chuide roisin is brealam na canúntí fad. Seachas. Ta. No, níl meach mag is brealam fad níl. Okay, you tall, linky son of a bitch. Tá rá, é. Right, cá bhfuil míad a dul an éis. For sure, but what you gotta... Yeah, cá tá dhéanamh agé. Dog, I told you, no more gang-banging retro vengeance bullshit. I'm trying to make some fucking paper. You gonna make some paper, low, and ain't nobody out The here adjective It just void. like that. You gotta know the difference, man. Fuck, man, great. My aunt would be very happy, homie. She wants me dead anyway so she can get the fucking house. Right. You got the wheel, homie. Okay, téir go dtí a bhean. Get in the van. Oops, ní raibh sé gceist go mission a dhéanamh. Tógan a Róisín, tógan. Good dog. Oh, leis geall. Right, Cammy dul go Vinewood Boulevard an éis. Me and Chop got a lot in common. Yo annoying ass. Man, I'm carrying both of y'all asses, homie. Look what I set up. Man, fuck this, man. Okay. Tanisha? She's straight. It's me and you that Tanisha. ain't straight, though, homie. Dog, I know, Right. homie, but look. Oh, but I'm I met done this an éis. contact, this white dude. Real Okay, serious dude, shall man. we? This motherfucker know the streets, homie. I know A what bhaint you looking for. seo mal glór na féil. Am seo lim chart héananig. You know these streets. Man, all you know is dime bag hustling, credit card stealing.
Can tell me. Oh, stop. Tá sé déanach go leor san líon nach bhfuil. Fool, that shit went up, man. Look, homie, I don't mind dying, you feel me? But I just want to die over something that matters, homie. That's what foreign gangsters should really be about. And I know this much, motherfucker. Beidir go bhealtain é sin na dhéanamh a Jack. Cíigh mé. You know what I'm saying? This ain't no motherfucking pyramid scheme. Wait, hold on. Listen to your boy one time. Ro has the cad is brile sin. This is what it's about. Check it out. I'm talking about 40,000. Oh, tuigim. Yeah, tá sé déanach. Yeah. No killing, nothing. Okay, ro sin gur má go das teach. Becky mé ríis tú le chun té. Diochaí má go. Fá go. Cad a mission seo chuir a grí a péis le. Whatever, homie. We'll see about that. Actually, tá post a gom. Bím se gobers le block TG cars. Cad a fi seán a dhéanamh dóibh. Alright. Oh no, man eist gil. Oh, tá sé beag fós bech sa dia. Is bhfuil am daoine bharú, credin nácred. Tam anna hinanta mar sin is bhfuil am daoine bharú. Bhfuil denna míoch ganna sinna dhéanamh. Hasna is a gath áil am na gaiilena in íag na háteiste. Okay, gabhfuil am dó inis. Hey, what's up, boo? Okay, oh, cad é seo. Damn, you short with it? I was just saying I was trying to... Tá mo chos le gmach an I héannig seo na ibe bhíon le gom a chuirte. Tá mo chóir ó lag. OG, so what? So the fuck. Línim dó hean an chuid a Ryan. Dhéan is an áirteis the bhíon fé si. Sé nó seach blian sin é. No after CGF. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, bitch. You nigga. Okay, go seo ag. Na bach leis na focail tá rá có, níl smacht a go méid sin a chuirte. Oh yeah, onceart na se mé chuidéidir. Fuck you, nigga. I'm out of here. Oh, stop. Ní Tá alna óg, ní onc mé. Okay, can mi dul ar neis go dtí a bhain leis. Okay, cat sa locking in it dhéanamh. On gangster, we got this. Okay, Hold on, Chop. focus on the target. Okay, cá bhfuil se? Tá siad gemacht. Okay. You seen that bitch back there? Tá mi iad déanamh kidnapping chara. Like I said, they Credin an ácred. Bhfuil siad ar a motorbike, táid siad. Worse than Chop. Ná daine sin. do that weird like Yeah, tám se shit you do. to mind van. Hey, Apache Blood, you gonna be able to trace this nigga if he goes to the ground? I know your ancestors taught you them buffalo tracking skills. Oh, and special. Indian in the wild west. No. That's racist, bitch. Tá ma queen a Fucking bit. bullshit. Okay. Concentrating ass fool. It's like watching Chop. Ní dul an go bhfuil gáil leis seo, chuir is chur mu am a bhí an son. Do that shit. Gáil a motorbike inis. Leis an son. Going after the motherfucker in the car, alright? All these punk ass bikes. If we snatching this dude, we Leis sé géal ló. remember the homies around the block? Man, the homies is lame. Yeah, so we Oh, stop. Leis sé, oh, tá míid in Chinatown an leis is stoilm. cell phones soon as they made the ransom. Neidir, big bhfuil bhfuil mór. Signal, Tá bhfuil sé an leis. all over the place. Surveillance, my nigga. Oh. Leis sé marh is leis. He got fucked up. Man, hey Chop, go get that fool. Nigga, you just sitting your ass there with your feet kicked up. Come on, Chop. Come on. Go bite his ass. Get Ja, teppig an NCD I da in ná nach. Tá mit snú go mór le GTA is sé is sfíoch is alright. Níor dhéanana spriar do ring éid go fóil ach bhdeala me sin a dhéanamh go lód. Tá sé costa seach go leor mar sin héan ag ach. Iar ní chuidir sé sin ón arm. Ne, chuir go bhfuil costas buint leis. Dina costas a buint le na chéan rod. Right. Oh no, tá madra. Running will improve your general stamina. Okay. Smashing. Cá bhfuil siad a dal. Téir thar leis, nó chaine. Balla áthe a tíon, sin é a gob ó tumo. Right, tá
Tá madra i ré. Oh no, tá tre an gemacht an ish. Follow chap. Okay. Arrow to the chap. Get to the chopper. Right. Ceartm arrow. Adar cad é scale. Open back to the hiding inside. Get tá vlach. Get tá an sa. Span dom taig. Chair van bhfuil an aibh san ann. Is war a tro son. Catá cearla tic-tac na éanacht. Bhí an aibh san na gom. Dó leis. Cá bhfuil sé? A ród a go seapa ríist. Nadar ceart am a bheith gimmert mar teap. Nadar. Tá teirlú an éis. Tá le déanamh gom. Oh. Oh, stop. Tá madra eile an sa. Oh, stop the lights. Oh, stop the lights. Ná baca í gleis in éich ar a chairte. Ná baca í gleis in. Maithe bucha le chap. Linn é bhaide an santa. I know, oh, Isa is fear chuit. Go to chap. Oh, stop the lights. Tá naide dáhan ar an éis. Con santa le officer. Ná den é sin. Ná den é sin os choid a live stream. Bhfuil daon an sa an éis. Le gur míad pascailt. Ja, tá dearog le naide. Rá gur má go as a live raint. Oh, an bhfuil daon an sa. Okay. Tá chap a teach. Yeah, stop le sailte is fear chuit. Sin le Harlíon lo officer nach chatte. There's seach go dtí a bhean an lei. An Santa Irish capo. Tá go bra lo officer. Ja, déanad a mission a chud a grí cínte. Ja, tá chop stuff. Ja, is tólam go bhfuil sé ar mission eile, all right. Wow, tá an chat an na granóir an nacht. Agus mar zoldaí a chairde, tá an bio ar TikTok, Twitch, Instagram agus ar YouTube. Ag an ná gealna credan nach, tá Twitch a gom. Na, deas son. Right. Cá bhfuil me dul éis nedar nílim cínte. Got a glare yellow nish. No. Okay. Near Vulis, eh? You calling them on a cell phone, you dumb motherfucker? They gonna trace this shit in a sec. We want 40,000. Is pay me or pay Okay. direct motherfucker. What the fuck? Whoops. Cá bhfuil me dul in ní rós peach an téidir map a gar. Let this motherfucker out of here. Imríam GTA ar líne an leis is ríis le chara Josh ach charéir ní bhím se aimir a gar. The only reason you been seeing shit cause we went easy on your ass. Ja, teir go Twitch mas mí an le tá Twitch níos a bhar Better start walking, D. darlumm tá sé níos a bhar na TikTok agus What the fuck is wrong with you? Instagram page gile. Hey, what the fuck is wrong with you, nigga? That was a good phone. A good Okay. phone. Well, a job dianta go in leis. Could have swallowed my card. Try to triangulate that. It's too late. Shit's done. At least I saved Right. you the dignity of pulling apart your shit. Okay. Tá mí gur geann scríb in leis is leis. Amanda, cé Amanda. Ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster. You know how I do. I can take care of my sizzle. No, the fuck you kids ain't. An bhfuil rú. Right. Bhfuil sé dianta leis. Oh. That's all am é.
Not a scratch home dog, advanced reflexes. Neil advanced reflex gum. Right. Go on toch. Yeah, being GTA Arlene Granord. Right. Tá sé dianta go inis. An mach aga go mission eile dhéanamh cean táid, tá sé déanach go leir san ihe ach dear an gohhéachtain mission eile chéanamh fiara. Nó cheart am meach. Bégur cheart am meach. Chaidéidir bh chairte tá ochras orm. Tás gom nach foiil an tú leabhart le mar rút ach is nuair a trú son go bhfuil slide down earth. Right. Ráid sa bhaile péisceile agus déanana sa saving idir glótha. Sinnéis Heáin. Oh. Ná duine sin. An World Cup bíam sé féchan téir an is ríis, bhí sa féchan téir nach sa tig óil ach chaidéir an nílim se ní bhíam sé féchan téir rómhínig. Right, táim sé landáilte, táim sé ige baile an lei. That's good. Gotta stay in school, bro. Man. Okay. I got him saving a dhéanamh bhéidir glotha an leis a chairde. Nah, bro. I ain't busting my ass out here, so you gang with me. Tá mé heomra leafan tá sin sa. Right. Save the game. An bha, is más sin na chlosá sin. Right, déanamh sa saving age. Sa slat seo is dóidem. Nadidir, na hiigim na new save seo in chuid. Ní rós a féchan déir sin Irish Capo. Ní rós riomh a gur go chéine a rút. Ní rós riomh sa chailtocht tréidir na nach tréid. Ach, bhí sa rálem chairde an son go bhfuil fánarm ag go thuirt éide ngéiltocht. Nim líana ar a chailtocht chuir go chéine ach go háid cinnt. Tá rá go le mé Jamie. Bhfuil tú leabhar lomsa nó le don éile. Glachan goróis leabhar le don éile a Jamie ar TikTok. Right. Catá le déanamh gom an éis. An bhfuil éon like side questín beag le déanamh gom ó tá. Ó sinna ceantáir campus na hallscoile. Féidir. A raine chailtocht is fearlam. Ní rós riomh ann. Tás gom bhfuil cláiste ann all right. Cláiste na rinne. Oh no, ní féidlam dul go seapan na brogaí a dí Murphy in chuid. Chuideach TikTok cos géis me live stream dá hen sin. Right. Okay. Right a go dtí an áit seo. Strangers and Freaks. Is brealam na rudaí beagas á dhéanamh. Tám go bread Jess gan Santa féannig. Tá cead go a Jamie cínte. Lán chead a go. Right. Tá ochtas orm cé gur chachas me chinéir henne héan ó tá dal de teo a cheart. Oops. Se sin a thar líon ar chúis éigeanta a rion ach fáilte chuig Twitch. Is fear Twitch ná TikTok dar lom. Fáilte go dtí an livestream ar Twitch. Ach yeah, bhí an naib san na gom ar TikTok leis is fóla mé go muinn TikTok na teachtarachtaí gaeilge. Is fóla mé. Be gur an dul ar stalk. Gur má go as an fellow sin Jess. Catá bhdálam tá package the chili heatwave Doritos a gum a Chloe, so bhdálam iad san a chahabh séir is brálam iad. Ní rod sláin tiúil iad an enchuid ach just tá fón ar míad hithe. Catá... Oh no.
Bhfuil... Let's get it back. All my traveler's checks were in there. Oh no, tá sé ré. Lena... Right, bhfuil mála ge. Oh, tá sé gealú fós. Stop the lights, tar her net. Conas go bhfuil sé beo fós, cad in NMJ, agus bhfuil am... An go bhfuil na Paulini. Your chance, pal. Okay, bhfuil si an son fós, ag bhfuil. Is as limnoch mé o Jamie. Ca bhfuil me chuine níos. Nam is fear chuit is breal am na chili Doritos. Bhís ag me pop-up gweiltocht dá tiúla nach. Hello there. Bhís go das. He had to change a Hello there. Chivalry is dead. Who says chivalry is dead? Oh, it's full am an las an bhíon gachéan ar well, is cuian am nóid a bhí is a gobbard go lá naimse a bhíoch na héana á rá san nifi. Agus chuir sé seachar am, like, da bha a doras oscailte bochtaíine rá, oh, tá chivalry bio fós. Catá cear le limnoch. Jara. Bhí tú géirí blianta hin. Se tuigim tú a sin. Ja, is brealam dul go céirí. Oh, a cúnta a chláid, an é. An a bha. Ennis, bailin na hinise. Is brealam tá bíalin in Malina Henisha, there's a restaurant in Ennis called The Abbey. Is bralam a veal and son. I love that restaurant. Oh, dan nog burger de gammon lish. Oh, The Abbey ven an the house the godio. Right. Tá mé nach Morland Dailte and sa ganolskol. Olskol limine. Tá mé golskol limine for láhid. Stoilm. Right. Tá mission éigint le dianamh go man sa. Stoilm. Tá bhfuil im dul inis. Right. Cad é seo? Cá bhfuil me chuine? Cá bhfuil a stranger? Tá fear an sa. Cá sa anta me chuine? Sir, can I talk to you Good start for the burger is right. I am talking about a hotline straight to heaven. That this state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reefer. No, they rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work. Cad a hiiteach an sa. Neadar. Cad Democracy ar can lú. suck my fatty. Oh, Democracy only in the works sense when that the it's just a intelligent trí go people do bhfuil, what they want. This is tyranny by morons. Wow, tá go leor leantáidir nó a fecht na manéis. Take care of in a little place called reality. Oh, stop. Ní éan ag go hort ar a glob stíl. I'm not a drug guy. This isn't bushweed. Cuir ceist ar an bhfuil dúdín. Go. I grew it myself. Ní cheart am daxing í an bharm héan a Jamie. Tá an taobh muid an gathis. To Nirvana. A glas Yeah, here in you é. feel it. Rá go as an I leibh smoke reint all an day son and nach I'm chara. fine. It's a pure, mellow high. Wow, tá go leor daoine fechant ar mar YouTube agus ar Twitch nach féil is breala mé seo. Tá anna chálar man leis is léis. Agus ar TikTok agus Instagram leis dar nó. Cad é seo chuir Cad in NMD. Tá gan go man leis. Na aliens, tá siad a teach. Wow, tá lecht in inis a chuir Wow. Tá siad a teach an son. Agus tá siad ar fad mar a bhan leis. Cá bhfuil siad, tá fear, tá ceanna le teach. Tá siad ar fad a teach an leis. Chn sé an Amsterdam a gcuin chuit. Tuigim can hebh go gaiideach sé sin a gcuin a chuit. Right, ó tá ceanna techt. Cloise mí a siúil, tá siad san eit na bhfuil. Right. Cá bhfuil siad? Oh, stop, tá fear an son. Á déine sin. AD to escape.
Cafuil siad san na dal neadar. Ó tá fear an son. Ó tá siad ar fád a teach. Tá siad go léis an son leis, is léis. No. Cafuil siad. Oes yn bhíonn siad deochar iad a cheiscint. Right. Tá fear éile bach an son. Se críoch man éis. Bhil siad ar fad an méthe. Be go bhilid. Tá is go mór le GTA sé. Oh yeah, ní bheith coip in physical leis fáil for déad. And after that, you see, the liquor companies push for continued prohibition, which is Oh se gur má go sin a dtíon. Yeah, Den and Josh rudí tí chail in isis. Just happened. What are you talking about? Tásúla go méid fhí se an nach cho The state. díanaí i Josh. Bhfuil a peileid is bheile bhí Senegal agus a bheil gan a bha. Tá cé go bhfuil ag gimmert. Well no ag gimmert cé céan feardan go bhfuil an lábh nócht ar a có. Right, céad faoin gead ná deasan. Na bha, cos an tú MJ or an official. Right, tá mission son dianta go man is. Is nóntach rud é sin. Bé gur cheart om déir a chuir leis a livestream. Ach, ní fánar am déir a chuir leis, mar tas gom go bhfuil go leir daine an san éis, fach sé. Go hanis déir a chuir leis. Right. Catá dhéanamh Sweet. Oh yeah, just tá me déir a check í dhéanamh rud éigent. Bléin scéal a gaibh. Wow, deaf viewers there, Twitch. Ní raibh an méid viewers a gom riamh ar Twitch im héal. Anna bha. Go seoigh, tá sásta go leor leis sin. So, bé go cheart am mission eile dhéanamh neadar. Ach, tá sé déanach go leor san ihe na fuil. Ja, bed bio am aideach le cún le bra dé. Chear a déanamh stranger and freak mission a bhain eile. Right, I'm going to print a commission sin leis a fear eile. Chance go raibh. Hey, holla at me, Right. Okay, déanamh a mission sa chuir a grí. Just. Tá bhfuil be go mé gom cart a chailt ó chuine éigent. Ceann a chuid. Tá ceann sa actually, tá com a bhaid. Oh, tá com a úntach héir na bhfuil. Tásúla gom ná feici na gardaí. Se is fear a chuitearíon, brú a chlú. Okay, níl na gardaí a techt. Súntach rud is. Is breallam a car seo. Dhearra sin é mar a bhíonn sé bhaid. Má antún sa tháilim ó ag tá rudaí nótha na bhunamh dé. Ó táile mar a chur gléir orm, tá sach go nóach go láthir. Chop got to stay around your crib for a while, homie. That's cool. Yeah, man. Oh, big chap if Shit's nah, the best place for him dumb. anyway. Like it ain't nobody out there gunning for your black ass. Bullshit, nigga. Just take care of it, man, alright? Alright, I got you, dog. Okay. Gysgoig. Tá sé ag mahiig sin, leis chap ma chara. Na deasan. Ja, tá chap gur an óir na fuil taní se lam, tá sé glóite. Right. Okay, cadtá tar luan sa. Hello, charde. Cad é a scéal? What? That crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed yet? No. Oh, not ceap yet. go níos a bhna daine bhán nán. He's always slacking. He's a fool, bro. Yeah, sometimes. Anyway, talking of Ja, bhach is tóla mar rí. if I told you some fools I knew were running a little racing competition. And as luck would have it, they got this really beautiful... Áíal tail, as luck would have it. Sálaigh do mach chlósa tí chailinn, bach sé go hóntaach. Funny motherfucker.
Right, tá car bhfuim. Actually, tá ceannúntaach go an sá, so déanana sa car sa chusa. Ó, tá camid rás a dhéanamh. Ó, bra. Bhí me chuine rá go raibh cart yes gom na asan. Right, cabhfuim se dul in ish. Neadidir. Oops, me leis géal. Okay, casa rás a dhéanamh leis. Bhíon na rásan na sá deachar gur láir más buna mo chuoine. Ní bhíonn siad ró éasca. Aber áit. Bathachailt. Right. Lacin ag techt an leis a chairde. Okay, let's go. Okay, tam rováil atá sló. Bhíonn sé deachar é seo a dhéanamh. Oh no, ní ró stéide é a gláhan san. Bhí sa féchan téir mar bhíarchláir teachas sa plotha. Oopsies. Searan na bhíon sa gan lacht. Bhfuilim se chuin tosa gan leis, beag bhfuilim se. Na mé féach ní féad am na teachtaí a léamh atá sa chuoine an san tá siad san neidir. Is táilm go bhfuil láh an óachtar a gom bhfuilim se chuin tosaigh. Ní ró sa nó leis sin in éachtaid. An bha tá me flat out an leis siad an mór. A dul ó háit go háit nó sa spalpaín fánaigh. Right. I'm locked in. Doch na ní bhím se cho locked in sa éachtaid achas leis go bhfuil ahrú taca éise. My locking in skills. Okay, tá me dul tro seán leis. Na bha. Oh no! Oh, tá beo fós bechas le dia. Oh, bíon an fág bhfuil le láb an óachtar a gom mar go bhfuil car maithe gom. Okay, sí miúil. Ja, seans go bhfuil cart in níos a bheasa agus na daine eile. Mar chuidis a car sá aber tamalaín ó hin. So, yeah. An fág bhfuil se gom. Ní lomsa. Bénar cheartdom an superpower sin a chusáid an special ability mar chance go gail hin amach éid bonus nó nadidir bánaigh and whoops. Wow. Lá na dahanna sá. Oh no! Oh no! No! Tá gachéan rud in na freiseach chunéis agus an make sure the end of overtaking her. Oh no, tá siad go léid. Tá siad go léid a techt. Agus bhíos chuin tosaigh le fada an san agus bhíos nachmór críochtnathe. Ní is dólam go bhfuil deis caiilte go an is a chairde. Oh me léan. Is mór a trú san. Neidir cad sa díal. Cad a héite meach an san in endchais. Tá bhfuilim. An bhfuil siad tá siad san fása. No, chaile sé. No, fidír. Gur má go bheas na fallús a chairde. Nílim sé féchan tíir a ggur an dam de filáis ach bhíonn sé féchan tíir níos is rís. Déanana sa éardacht eile. Begur am éardacht eile dhéanamh. Tá cart maithe gom. Anna bha. Okay. Cad sa ceol san a bhucha dúis. Chuideach sé seachaidm. Right. Live as me raiarc. Bénar cheart am an cheese nó sin a chusáid ach tá cead go mé a chusáid is dóilm. Right. Tá chuin taisaigh agus bed chuin taisaigh go deon na neor le cún of day. Right. Na bha. I'm locked in an leis. Can tell me. Start a tell me sleu no nach na fil. Oops. Me leis géal a charda. Begur me bheith aideach an sa mar peiteach gach rod as a chéale an oid éidirnach a thugus aig éidir náid sin.
Focail dáin is a chéalainn. Nadidir, ceis bheith. Ní ceart am a bheith fiocha tíad a chat chadéidir bheith. Sin é mar a bhíonn se. Bhíon fánar a bheith an leabhar libse a chuir den níomh bá nach chutha chiimirt fo se le dránach mar a mé an leabhar libse ar lom. A chuidan tá bhíonn sé deoch a bheith déir ar a glothagus mé leabharteach. Iar sin é mar a bhíonn se. Ní bhíonn sí gan locht. Ní bhíon in nánach. So is gaeilge. An bashed. Oh, ní féidir am a focail son rag. Oh no, tá siad a teach. Tá siad anna chóngrach lom. Cé go bhfuil féiciúil úntach gom, tá siad san fós chóngrach go leor lom. Ok, be go am a bheith aideach an sáidíist. Fé mar a dúirt. Oh, stop. Ok, tá mar right is stoilm. Tá mar right. Buchas a dia go bhfuil an mód sin a gom. No, ná habid. Ok, tá go bra fós. Tá doras oscailte. Achas comilm. Ok, stoilm go bhfuil se iata a ríist. Tá. Bha. An megan bua gom an nóir se chard in le cóna dé beg. Hí míad an leis. Gan tam líon. Tam sé dul idir móthir an leis. A dul ó hoig. Nadidir. Bhí a déir a bheith him commentator an son im láid a háid ach. Hepper an bíd sé anna jochadéis sin na dhéanamh chadéidir. Consanto a Mars Richard. Agus tá bua gom. Anna bha. Cabhfuil an achievements. No. Anna bha. Seo, ag bhí ceanna bhain as an achievement sin caiilte gom. Oh. Na focail dána. Nadidir níl mór an ar ólas gom a charéir a chard. Oh yeah, seo GTA is sé Carmick. Tá early access a gom. No, líon meach am agan níl early access a gom fidéir. Right. Mar sin a chard. Is mithid am amach. Tá sé dianach go leor san líhe nach bhfuil. So. Dianach sa saving ar a glotha. Cá bhfuil me hiic sé. Tá sé stá. Déanam de dúd éis. Ar a dig an leis is a ríist. Ja, tá sé dianach nach bhfuil. Tá dhéanamh bhíh me antíon an san neadidir sa díal. Na bacaí é hí. Right. Begur an dalim cholle. Begur an dalim cholle ar GTA agus a bhíor heil leis. Tá tíirse a dánarm agus catsa tíirse chuir díam. Achas éard tá orm choréir na ocras tá ocras a dánarm leis. Right. Go seoig tá obair dianta gom an leis. Ok. A chuirde. Gur má go sin á sin. Agus fé mar a dúirt mé tá beo ar YouTube agus Twitch agus ar Instagram leis agus TikTok. So gur má go as an daíoch. Is tó an go bhfuil na nascanna ar fad im bio ar link. I was gonna say LinkedIn. Linktree. Se. Right. Mar sin a chuirde. Catsa mecht an is charéideh. Is achla mar rá. Bhuiin is anna haineh as a livestream seo agus hána go leor daine so is óntach an rud é sin. Is léis go bhfuil me chuntas Twitch is fás, mar bhí fánar me chuntas Twitch a churbert le tamil an leis, so is má an rud é go bhfuil se I fás fé chéide. So, sin é, bhfuil éon rud éile rá gom nó goibh, dólam go bhfuil. Mar sin, bíocha ihe bheitha goibh, agus bemíd na I cainte ríis, cóna dé, consáin tú a chilí an bríar tám sé gymachtan is ach gur amach got as teacht péist le. Tás óla gom go bhfuiln tugma agus go bhfuiln sibh go léir go Slán leata bum cin hipé? Ja, bed beoir ístir máireach. Slán le bheith chuir de. Catá cearlan na hair, cos.